Budimo iskreni, većina reklama danas samo prolazi pored ljudi. Ali zašto vaše zvuči dosadno? Problem nije u tekstu. Problem je u energiji koja stoji iza njega. Često čujem ovo. Naš proizvod je najbolji na tržištu. Kupite ga odmah po povoljnoj ceni. Zvuči poznato. Ovo nije reklama. Ovo je čitanje uputstva za usisivač. Ovdje niko ne sluša. Svi samo scrolluju dalje. A sad slušajte razliku. Isti tekst, ali sa pravom emocijom. Kada želite najbolje, ne pristajte na kompromise. Kvalitet koji osjećate odmah. Vidite, niste samo čuli informaciju, osjetili ste brand. Glas nije samo alat za prenošenje poruke. To je most između vašeg proizvoda i emocije kupca. Ljudi ne kupuju ono što nudite, nego kako se osjećaju dok vas slušaju. 20 godina iskustva me je naučilo da 1 sekunda tišine ili pravi naglasak vrede više od 1000 reči.